uhoraho yambariye ngo nta buhungiro Sebarundi ari bumuhe. Do sinjya ndahira ariko ndarahira. Uhamagara umukuru, uhamagara umuto, ufate karadiyo, ufate telefone, ubu butumwa Imana isohoye uyu mugoroba inyujije muri General Prophete Martin. Imana yambwiye ngo kwa Reveri, kwa Sebarundi hari itegeko n'iteka ijuru ryamaze gusinya. Hari umwanzuro Imana koko Marika yambwiye ngo kuri RTNB, televiziyo y'igihugu na radio y'igihugu, muri presidence y'u Burundi, kumurwa mukuru wa politike Igitega, kumurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, ahandira kuri aeroport Merekeyoro Ndadaye, Marayika yambwiye ngo ahagaze ku mbibe z'igihugu cy'u Burundi nizo mu kirere ku gihugu cy'u Burundi no ku butaka. Imana yambwiye ngo nta matora ahari, ahubwo uku kwa kabiri Isaka agiye kunyura iburyo, Hagayi kwa Ishimayeli agiye kunyura ibubafu. Ndabivuze kandi Marayika arambwira ngo Uburundi bugiye guhabwa Kanani imbere ya Nord Kivu na Sud Kivu, ariko bukimara kwinjira muri Kanani, Nord Kivu na Sud Kivu niho hari bukurikira. Homboka mbaya tubivuge hamya ikiba kibe, kuko nta yindi shuwa, nta yandi mahitamo. Imana yambwiye ngo bivuge mbwira Burundi uri mu gihugu n'uri hanze y'igihugu, n'ukunda Burundi n'uwanka Burundi, ibintu bigiye gufata urutonde, akajagari karaheze. Marayika yambwiye ngo ibintu by'akavuyo n'akajagari kwa Sebarundi mu rugo rwe, muzi kigiye kubayo. Koko bagiye kuhatera igisasu, mwari mubizi, hagiye guturikira ikintu cy'ikimina. Kwa Reveriya uko wagenje niko uzagenzwa. Kandi nabonye Marayika bafata mu minwe, kurya bafata umusuma niwe usuzuguritse, bafata bakubita. Ibyo muri kuvuga ngo abajenero, ngo abanyecyubahiro, bafise icyubahiro gihambaye, ngiye kukubarira iyi minsi muri uko kwa kabiri. Ntabwo ari ibishobisho, ntabwo ndi kukubwira ngo unyemere, je nta mwemera uwantumye, munyemera. Uya na Yesu aravuze ngo twigishiriza abantu kumumenya. Ntabwo je nigisha abantu ngo munkunde munyemere, ni mwemere uwantumye. Ntabwo ibi mbikora rero ngo nkunde nemerwe nk'umuhanuzi, ariko ndabaha ukwezi n'umunsi, ariko nimvuga umunsi nibura twebwe turebera muri kamera y'umwuka, ariko Uwiteka arabibashyirira mu bikorwa. Je ntabwo ndi umwana w'umuhanuzi, si umuceri, si ifi, si inyama, si amafiriti atuvugisha ibyo. Mimi ko General Prophete Martin, kandi mu bantu bahanuye ubuhanuzi bugasohora, Uhoraho yarantoranyije. Yo nkenera guhanura ibidasohora, nari kwakira amahera, nanjye nkaba ndi umudede nambaye n'imyenda y'imbonerakure. Ntabwo rero hano twafata amagara yacu ngo tuyagerekeho ikinyoma kandi ageramiwe. Oyaye kosa ribi. Buno rero ijambo ryihutirwa, ubutumwa bukakaye kandi bukomeye, tegerezwa kumva. Wabigenza ute? Wakora iki? Fungura amaso n'amatwi
ya ni ukuvuga maramatsiko abarundi bakurikira Imbabazi TV gatatu ndetse n'abakongomani muri Nord Kivu na Sud Kivu, Kanani y'u Burundi niyo igiye kubanza isohore kandi iyi Kanani y'u Burundi yo impamvu ari igiye kubanza nuko ari umugambi w'Imana. Kanani iri bukurikire ni Nord Kivu na Sud Kivu. Aba bantu bose bahawe isezerano n'Imana kandi aba bantu bose bagiye kunguruzwa n'Imana, kandi mu busanzwe ahari umuntu wica hafi ye haba hari n'ukiza, ahari ubukene hafi haturanye n'ubukire, ahari intambara haba haturanye n'amahoro, ahari isi hirya hari ijuru, ahari ibibazo by'abadayimoni hepfo haba hari n'ukuzimu. Ni ukuvuga rero ubu tuvugana harimo abarundi bamaze gucika intege, abandi yenda bagifite inkomezi, abandi banavuga bati turabirorereye. Nibyo 100%. Uburundi marayika uje kubohora Uburundi akabukura mu maboko navuga abwishe cyangwa bukenesheje cyangwa se yaburumbije, cyangwa se aho navuga abarundi batifuzaga kuba. Reka buno tuvuge ko abarundi 2026 ni y'abarundi. Mbivuze ntabwo nasinze, ntabwo nanyoye, nta bindi turi kurondera. 2026 cakira Uburundi bwari Yakobo burahinduka Isirayeli, Uburundi bwari Sarayi burahinduka Sara, Uburundi bwari Aburamu burahinduka Aburahamu. Ubyumva utabyumva, marayika uje gushyira mu nshingano isezerano yasezeraniye Uburundi ni 2026. Nta matora rero ahari yo kugira ngo abadede bongere batwara Uburundi, oyaye nta yahari. Ntabwo Evariste Ndayishimiye asigaje ikindi kiringo, ntacyo, kuko niki ntabwo akirangiza. Turi mu kwa kabiri, ntabwo akirangiza, kubera ko ikintu kiri kwihutirwa cyangwa ikiri kwibonekeza n'ikiri kugaragara. Mungu asifiwe. Nagira ngo nkumenyeshe ko ntabwo twacanganyukiwe, ntabwo twavangiwe. Genda umuhanuzi, ndi profete, ndi general. Nababwiye ko ibintu nabyifatiye mu minwe, ni mu minwe. Ntabwo ari ibyo mvuga ngo turasaba inkunga hariho hose, oya, urutonde rw'ijuru ndurimo. Ntabwo nitiranya igihugu, sinitiranya amazina cyangwa ikirere. Uburundi, perezida w'u Burundi aregujwe, perezida w'u Burundi atangishijwe imihoho ku ngufu, perezida w'u Burundi avuyeho, perezida w'u Burundi akuna abari amakuru nta nayo afite, andara yafite. Mugabo nahamya ko igihe cye cyo kweguzwa no kwirukanwa no gukurwaho niki. Muririmbyi w'umurundi yaravuze ngo muri kantike, zokwama kwizigira zikutazomemukira. Nukuri kwiyampamagaye mushonje muhishiwe. Apana ibi ngibi mubona ibintu byangara, mubona ibintu biri kugorana, bati baravangiwe. Buno nabwira umurundi ngo sohoka, urabona agacu kangana n'ikiganza k'umuhanuzi Eliya, kuko imvura y'impangukana igiye kugwa. Igihano mukivuyemo, imyaka yo kubabazwa, imyaka yo gupfa, imyaka yo guhunga, imyaka yo kurira, imyaka yo gukena, imyaka yo gutindahara. Mvuze imyaka ni iminsi myinshi nyine mumaze mu ibyo bigeragezo, irarangiye. Farao mutumubaya ari watesa wana wa Isirayeli. Uburundi bwayobowemwo ukundi kuntu, ngira ngo n'amazina n'izina bwaratitutse burasuzugurika, buragawa barabukengera. Ariko Kanani y'u Burundi, Kanani y'u Burundi irasohoka.
kandi ntihagire umuntu ubyitiranya ngo ubwo nemuveti turuwa ugiye gufatikanya na Redi Tabara ngo kubera ko ngo uhanuye. Hari abantu bazi guhinyanyura no guhingura ibyo buvugishwa, ngo kubera ko ngo ubwo uhanuye ngo Burundi nibwo bubanje gutabarwa, ngo ubwo ngo M20 igiye kubanza ikureho ndayishimiye, ngo noneho ngo kuko ayibangamiye mu kurekepera cyangwa mu guha liberite Nord Kivu na Sud Kivu. Ntabwo ari yo nzira ndimo, mbisobanuye imbere y'Imana n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera, agende mu rutonde rw'Imana. Ukuye Sebarundi aho yanyura hose, Imana igira inzira zirenga 1000. Ibyo yakoresha byose igira inzira zirenga 1000. Ntabwo ngira inama Imana ngo nyura aha ngo kora ibi, oya. Ahubwo nuko inkoko niyo ngo mushonje muhishiwe. Muri uku kwa kabiri ntabwo kwakijyana kwa kabiri. Uku kwa gatatu ntabwo kwakwijyana ukwa gatatu, oya. Ahubwo mfite ikimenyetso kirenga kimwe kinyemeza yuko izangirira neza. Mfite ikimenyetso kirenga kimwe kinyemeza yuko izangirira neza. Birahari Mana, birahari Mana we, birahari. Kandi vraiment Imana neva ntanayirenganye ngo iramukuye cyangwa ndi kuri yo cyangwa n'abandi. Imana yabahaye byose, baha igihugu igihana amahoro, ariko kirabananira. None niba kukirongora bibananiye, mugira ngo Imana igira iti, niba mukimaranye imyaka 20, aho wibwira ko ayo mahirwe yabonye bangahe? Rega buno hari abarundi bica bwenge vuga bati uwari kuma nkaba perezida, kandi koko akaba yari afite uburyo bwose yari gukoresha igihugu kigasonga imbere. Imana se ubundi gukuraho perezida ni yihe ntego? Nukugira ngo ibahe iterambere n'umugisha. Naho igihugu se gifite umugisha, perezida yashaka kayibora imyaka 100, ibyo bitwaye ibyo nta kintu bitwaye. Ahubwo vuga ngo umubi nujyaho akaba adashoboye n'ikintu na kimwe, ariko akagumaho. Niyo mpamvu rero CNDD-FDD indirimbo yaririmbye zose zigiye gufutwa muri mashine mu mitwe y'abarundi. Ziriya zose z'imigambwe zihayagiza ziconganisha ziteranya abantu, izo zose efase barazideretinga. Harabaye ntihakabe zirarangira. Bya bishinga mwari mwarubatse mukaduza mugashyiraho inkona n'imipanga n'imihoro mushushanya ko, byose marayika murimbuzi rubura kigongwe arabirimbaguye. Kandi kubera ko ubu bwama agiye kubwimura ku ngufu bwaranze kuvaho, harimo abantu bagiye kubabazwa, harimo abantu bagiye kuhagorerwa, bicwe nabi, bababazwe, abandi babure icyepfo n'icyaruguru. Rero burakigongwe, kumwe bazitura imbwa, kumwe bashumura inka yica. Iriya mikino y'inka zirwana ni nka ko bigiye kugenda. Hano harimo mu Kirundi bavuga intumva, ya matwi y'impene. Hano harimo abantu babagarariji, babapingayi, babagome, uhoraho agiye kwihora inzigo bagiriye, bahemukiye Uburundi. Naho ibyo kuvuga ngo isezerano n'ibitari isezerano birahabwa gakondo imwe, Kanani imwe, oya, aho waba wihenze kwere. Ibitari isezerano n'isezerano ntabwo biri buragwe kimwe. Hagayi na Ishimayeli bari separe muri byose. Mu Burundi rero harimo abantu bagiye kuhita bagera i Kanani, n'abandi bagiye gusubizwa inyuma batagomba kujabuka. Oya, hari abantu bagiye kujabuka bagahabwa amata, bagahabwa ubuki. Hari n'abandi bagiye gusigara inyuma iriya, inyuma
bazabirebesha amaso ntibabirya kandi barambabaje. Ni ukuvuga ngo abaragwa basamuragwa Yesu agiye kuraga Kanani yitwa Uburundi. Harimo abantu babyumva cyangwa ntibabyumva, ariko hano hari abantu bagiye kuragwa iri sezerano. Cyitonderwa n'urutonde. Imana yavuze ko izajabukana abarundi mu gihugu cy'amata n'ubuki. Nabagiye kuyubakira, kuyitegurira, kuyisiziriza. N'abantu bahawe iyo mboni, yenda n'abandi batabizi, ariko harimo abantu batazaragwa Kanani. Aba batazaragwa Kanani nabo bagomba kuboneka. Utagira ngo uko Imana ivuze ngo barundi bagiye Kanani ugire ngo ni bose. Oyaye. Abahanuye bahanuraga iki? Bavuze ibyiza n'ibibi. Kandi hano harimo abapinzi, bamwe bapinga ibigaba ibipinga. Rero hano marayika afitiye guhangana n'abantu bitwa ibipinga. Bamwe bapinga ijambo, bamwe bapinga ubuvugisho. Abo muzabirebesha amaso, ariko ntabwo mushobora kubiyo. Hano rero Imana inzira ni ebyiri. Ni iri joro, uyu mugoroba, inzira ni ebyiri. Bamwe barerekeza i Kanani y'isezerano, abandi berekeze iy'ubutayu. Hari abarundi b'ukuri, hari n'abarundi b'ikinyoma. Hari abarundi babi, hari n'abarundi beza. Hari abarundi bafitwe kw'ikimenyetso. Aya manywa, uyu mugoroba, iyi saha, marayika arabajya imbere, abajyane muri bwa butunzi mu mata n'ubuki. Hari n'abandi barundi uhoraho aje guhigura nabo b'ikibi, n'inkozi z'ikibi, banka ibyiza bagakunda ibibi. Abo rero namwe mwitegura inzira yayo, mugiye kwerekeza iy'ubugaragwa, mu nyota, muri sikoropiyo no mu nzoka. Kandi uru rugamba Imana yambwiye ngo irarwigwanira. Kandi Imana yambwiye ngo hariho inzira ebyiri, ntabwo ari eshatu, ni ebyiri. Byanga binoga, barundi bamwe bagiye gukomeza i Kanani, abandi barundi bagiye gukomeza iy'ubugaragwa. Neva ajya mu ndake, ahunga, arara mu ndege, yirirwa mu nyanja, abikuzimu. Mimiko General Profete Marite, umugaba w'ingaba zo mu isi no mu ijuru n'ikuzimu, umwami w'abami hose, Yesu Kristo aroranyije ibintu mu Burundi, arabitondetse biguma byoroha. Biguma canke byoroha, ndagomba kubona uwabambwe. Biguma canke byoroha, ndagomba kubona uwabambwe. Ndagomba kubona uwabambwe, yitanze ku musaraba. Ndagomba kwambara inkomezi, bandanyura urugendo. Biguma canke byoroha, ndagomba kubona uwabambwe. Bavuga cyane babirebe, ndagomba kubona uwabambwe. Ndagomba kubona uwabambwe, yitanze ku musaraba. Ndagomba kwambara inkomezi, bandanyura urugendo. Biguma canke byoroha, ndagomba kubona uwabambwe. Bavuga cyane babirebe, ndagomba kubona uwabambwe. Kwa Ntare Rushashi hariya ni ukuvuga ngo abarundi, iri tangazo cyangwa iki mucyumve, marayika ubu yahahagaze. RTNB, radiyo nkuru y'igihugu na televiziyo y'igihugu, marayika yahahagaze. Igitega ku murwa mukuru wa politike, marayika yahahagaze. Kuri aeroporo ya Bujumbura, marayika yahahagaze. Ku mbibi z'igihugu cy'u Burundi, marayika yahahagaze. Mu kirere no ku butaka, marayika yahahagaze. Hanagiye guhangana n'ibipinga kuri we no kwisezerana. Ni ukuvuga ngo icumu ry'umunyakibi rigiye kuva mu gataka no mu murima w'umugororotsi witwa ivu cyangwa ubutaka bw'abarundi.
icumu rimaze igihe rishinze mu gihugu cy'u Burundi ry'umunyakibi, Imana irarishinguye. Uwiteka ararishinguye. Indirimbo ndirimba, iyi ndirimbo ndirimba, itangazo ntangaza, ijambo semerera, nuko umwami Imana nyiringabo na Isirayeli yamaze gufata mu minwe ibikorwa remezo byose bya leta. Ibikorwa remezo byose bya leta. Ubu buhanuzi impanuye Imana impaye ntabwo ari ubwo muri nza, kubera ko kwa Reveriyani nitabyara impene irabyara intama, kwa Sebarundi nitabyara impene irabyara intama, kandi muzanterefone mumpamagare, nimero nzishyizeho, kandi ndabyemanga mu ijoro no ku murango, kubera ko Uwiteka aje guhigura no gusohoza no gushitsa iryavuzwe rinyuze mu kanwa ka Generali Profete Martin n'abandi, ko ntabwo ndi umuhanuzi jyenyine, hari n'abandi. Mugabo bushije narababwiye ngo mikora Imana yihaye undi, bundi nababwira ngo mbonye igisiga cyererana neva, bundi nababwira ngo mbonye intebe yubama. Ibi uri kurabyumve, uri hafi abyumve, umukuru abwira umuto, umuto abwira umukuru, uwumva radiyo babimubwire, uwumva telefone babimubwire, umuntu ahari hose abwirane n'undi ngo Imana ya Isirayeli na Isaka na Yakobo yururutse gushyira mu bikorwa isezerano yasezeraniye Abarundi. Kandi hano icyazibiye umugisha, icyatangiriye isezerano, icyo inyundo y'Uwiteka n'inkota y'Uwiteka uko ari bibiri bigiye gusangangura no gusenya. Ngo amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa, ujye usenga ugire kwizera, oya ntabwo azahera azaza. Amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa, ujye usenga ugire kwizera, oya ntabwo azahera azaza. Amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa, ujye usenga ugire kwizera, oya ntabwo azahora azaza. Ni ukuvuga ngo hari abakoresheje uburozi ngo neva aveho, ntibyakunda. Hari ababukoresheje ngo Reveriyani aveho, ntibyakunda. Hari ibintu byinshi byakozwe ngo guverinoma ya Sebarundi cyangwa se ya Nkurunziza na Reveriyani kumwe CNDD-FDD yasinye ngo tuzabatwara imyaka 500 umwongeho 500. Nitwa Profete Martin. Nagira ngo mbahamirize kandi mbabwire ko Uhoraho wenyine icyatumye bidakunda kwari ukugira ngo bitazitirirwa niyo mbare, kwari ukugira ngo bitazitirirwa naka cyangwa naka, ariko Imana igiye kubyikorera y'ubwayo peke yake. Yarirahiye, Imana yarirahiye, yavuze yuko icyubahiro cyayo kwitazagiha undi, kandi ntizemera ku izina ryayo ritukwa. Yarukijije Ana mu maso ya mukeba we, yajyaga mukina ku mubyimba akamusebya, umwana w'umuhungu amwita Danyeramutu, Uwiteka bamuvugaga barahora. Muramuvuga, muramvuga, muravuga, ariko mugiye guhora.
Imana yambariye ngo njye ndimanukiye ubwanjye, icyubahiro cyanjye sinzagihundi. Rero biguma byoroha. Umwami ageze ku irembo, wabambwe ku musaraba, yaje kudukoranya be, tubane mu ijuru. Ku irembo, ubari ku irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze ku irembo. Byerekana kuza kwe, birihuta kuboneka, agiye kutugabira kubaho kwiteka. Ku irembo, n'ubari ku irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze ku irembo. Ntihazabura intambara, ntaho amahoro azahora, keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha. Ku irembo, n'ubari ku irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze ku irembo. Maze mu isi yagize nshya, tuzaba dusugire, kudapfa kwakuye gupfa, tutakibabara. Ku irembo, n'ubari ku irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze ku irembo. Ku irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze ku irembo. Ku irembo, bari ku irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze ku irembo. Uyu munsi turayaga akamaro ko kwihana, tunayage akamaro ko gushima, tunayage akamaro ko gusenga. Yego, kandi ntabwo bisigana. Tunayaga akamaro ko gusaba, n'ibintu bidasigana. Urumva, yenda nubwo ibyo byose bikubiye mu gusenga, ariko hari ugusenga twihana, hari ugusenga dushima, hari no gusenga dusaba. Ngira ngo ku mukristo wese wize ikibatirizo, iri somo yaba yararyize. Utararyize, ntabwo nzi impamvu pasiteri yaba atarabikuganirije, cyangwa se umwarimu w'ishengero, mwarimu nyine. Ubundi ijambo rimwe tubanza gushima, ijambo rya kabiri tugakurikizaho kwihana, ijambo rya gatatu tugasaba. Ibyo byose rero bikubiye mu ijambo ryitwa gusenga. Rero navuga ngo muri uyu mwanya dufashe nk'abakristo. Habaho umukristo ugira ubuzima butabamo kwihana, akavuga ngo ibyaha byose Yesu yabirangirije ku musaraba. Habamo umukristo utagira orere yo gushima, orere yego yo gushima, akavuga ngo gushima ngo Imana ibibona umutima wanjye, ngo Imana ibibizi. Yesu nta kintu yigeze akorera mu ibanga, kandi Yesu nta kintu yanditse ngo agishyire mu ibanga, ahubwo Mwuka Wera niwe utwigisha, niwe utuyobora
muri urwo rutonde cyangwa muri uwo murongo aho bitangurira n'aho bisoreza. Urabona rero ko ikindi cya gatatu umuntu akurikizaho ni ugusaba. Ntushobora gusaba rero utazi, ntushobora gusaba. Mwuka Wera aravuga ngo azemeza ab'isi iby'icyaha. Nzaboherereza umwuka niwe uzemeza ab'isi iby'icyaha. Uyu munsi wa none muri izi ngingo uko ari eshatu tugiye kuyaga ko ingo nyinshi zifite miriwari cyangwa se indorerwamo cyangwa se ikirori cyangwa se akantu bireberamo ikiyo. Kariya kantu icyo kagufasha, ntushobora kwimwa ubwanwa utari kwiraba. Abisiga benshi cyane nk'igitsina gore bisiga bari mu kiyo bari kwiraba. Yenda abagabo bo mamenya ko abagabo ni gake wasanga umugabo ari kwiraba. Ni ukuvuga ariko nanone ahandi hantu hatandukanye imodoka igira torovizeri ziyigenga ni na moto. Mu mwuka umuntu udafite amaso yo kumenya ko yakoze amakosa, akabaho mu buzima atazi kwihana, akabaho mu buzima atazi ibyaha, atazi kuvuga ngo Mana mbabarira. Kandi iri jambo mbabarira Bibiliya ngo nta kindi gitsinda Imana uretse kuvuga ngo Mana mbabarira. Ntushaka kuvuga ngo Imana ngo yatinze yatebye ngo uyiburanye uyitsinde. Ikintu gitsinda Imana mu butabera unihurumiye, unisame, excuse-moi, pardonne-moi, ibintu nk'ibyo ni ugusaba Imana imbabazi niho ubuyitsinze. Ibindi byose ntabwo ushaka kuburanya Imana ngo uyitsinde. Ubuzima bw'umukristo butangirira mu gushima. Iyo umaze gushima mbere na mbere y'uko ushima amahera wungutse, unashima ko ufise umugore mwiza n'abana beza, banza ushime ko utashye amahoro, wiriwe amahoro, ushyitse mu rugo rwawe amahoro. Nurangiza usange yanakurindiye abana, kurindira n'umugore, cyangwa kurindira ababyeyi, cyangwa se kurindira imitungo cyangwa ubutunzi byawe. Ishimwe ubwo rirabonetse. Mukristo mwiza arashima. Niba uri kurya bikemera bikanyura mu ibarabara, nta ndwara itangirira ibyo kurya, bigashika iyo bigomba gushika kandi bikanasohoka binyuze aho bigomba kunyura, ayo ni amashimwe. Donc urumva dutangiriye mu gushima, ariko koko turi abantu. Hajya wavuze nabi, hajya wakoze nabi, hajya uri umusizi, uri imborerwa, uri umumarayi, uri umusuma, uri umwicanyi. None aho nyene ubeho mu buzima warakijijwe. Iyo umuntu yakijijwe ahita aza akagira ya ndorerwamo narindi kuvuga, akagira ya miriwari narindi kuvuga ikiyo. Niho atangira kwibona ko ari mubi, yamara kwibona mu kiyo ko afite utwanda tuntu tutasobanutse, niho atangira gusaba Imana imbabazi, akabona ko ururimi akwiye gukoresha si ruriye, amaso akwiye kurebesha sayo, amatwi akwiye kumvisha sariye. Ariko umukristo agira amatwi meza y'umwihariko. Ariko umukristo agira hangaje akanwa k'abakristo katomoye kazima. Erega umukristo agira amaso y'abakristo. Umukristo agira amaboko atiba y'abakristo atagwana. Umukristo agira intambwe zitajya mu bapfumu za gikristo, zidahubuka yo ndiyo Bwana, tunakurudishie tukufu wako Jehova. Ndiyo Bwana, kwa stahili utukufu milele. Umukristo niba ashobora kubona amashimwe, ibaze vure mu kuntu wakireba ukiyumvira imyaka 10 urayimaze ukabura ishimwe. Umunsi urawurangije nta shimwe, indwi irarangiye ngo nta mashimwe, uje ngo mbona nta mashimwe, ngo mbona nta byo gushimira Imana afise. Kweri nta shimwe ufise? Sabwo ntwenze ahubwo ndababaye. Noneho umukristo rero niba afite ishimwe, egare ko afite n'umugisha.
ubwo tubonye kwihana mu nkomezi za mwuka wera, tubonye no gushima mu nkomezi za mwuka wera. Ariko ibyo byose ubikora uri umukristo, ab'isi ntibaratsindwa. Noneho umukristo mu gusaba, umukristo iyo arangije gushima arenzaho kwihana, yarangiza kwihana noneho akaza gusaba. Karurira arimo arasaba amagara mazima, arimo arasaba agakiza, arimo arasaba inzu, arimo arasaba umuduga, arimo arasaba umufasha, arimo arasaba umushinga ntahe, arimo arasaba ibibondo. Si uko udafise urubyaro, ariko twe ntitubyarira isi. Ibyo ntunze nanjye ubwanje n'iby'uwo mucunguzi, ntabya none ntabizaza, byazantanya na Yesu. Ibyo rero uko bingana, byose uko bingana, ni ibigukwegera, ni ibigukururira, ni ibiguhesha umugisha ku Mana. Kuko umukristo akwiye kugira urutonde. Ntushaka kumbwira rero ngo uzi kwihana ariko utazi gushima. Ntushaka kumbwira ngo uzi gushima ariko utazi gusaba. Musaba nabi, niyo mpamvu mudahabwa. Ubu ukwiye kuba uzi gusa. Mwaturiranira ibyaha byanyu muzababarirwa. Ukwiye kuba uzi kwatura ibyaha. Nabyo ntabwo ari ugupfa kuvuga ibyaha uko nyene. Noneho Bibiliya ikagaruka ikavuga ngo mushime ko ari byo byo kurya by'Uwiteka. Ukwiye kuba uzi gushima. Rega kandi gushima niba ari amashimwe ari byo bitunze Imana, kuko natwe tuha imvura n'izuba bikameza umuceri n'ibiharage n'ibijumbu n'ibiraya n'ibindi, kandi ibyo mukabihingura, inyama y'ifi hariya cyangwa iy'inkoko, umuceri hariya cyangwa ibiraya, bakunda amafiriti cyangwa akawunga cyangwa ubugari. Reba ku meza yawe uko bategura indyo. Ntabwo biza ari akajagari. Reba uko utegurira umushinga ntahe wawe. Reba wowe utaragira umushinga ntahe cyangwa se umupfasoni, reba uko bategurira ababyeyi bawe. Rega Imana ntabwo tuyitegurira ibyo twiyumviriye byose ngo usange ni ibintu nyine bidafise formule, bidafise urutonde, bidafite isura, bidafite iyo biva n'iyo bijya. Turi abakristo, iga gushima. Marayika kwigisha uko bashima, marayika kwigisha uko bihana, marayika kwigishe uko basaba. Banza wiyumvemo kandi kuri umunyeshuri mwiza, apana kuvangavanga ibintu umengo ni ibintu nawe ubwawe udafitiye iyo biva n'iyo bijya. Oyaye, twebwe ibyacu bifite urutonde cyane rwose. Ni ukuvuga rero si ndi uwanjye ngo nigenge. Simiyoni yabonye ateruye Kristo arashima cyane rwose. Dawidi arashima, Miriyamu arashima, na Yesu yarashimye muri avuga data, ndagushimiye data. Ni ukuvuga rero dufite ishimwe rikuriye andi yose, kuko itimanye umwana wayo w'ikinege ikamutugabira, izabura ite kumutugabirirana n'ibindi byose. Kandi iyo ushimye, hari abadayimoni muhozi bahita baza kwihora kugira ngo utazongera gushima, kuko abantu barashima, shetani nawe bikamujya bikamubabaza. Abashumba bajye babasengera kugira ngo amashimwe yanyu mutagaburira Imana, shetani akagira ishyari. Erega urugo rujya neza kera ubukene bukiriho, izindi ngo zajyaga zigira ishyari bakaroga. Hano rero mbifurije gutondeka ibyo byiciro uko ari bitatu. Icyiciro cyitwa gusenga, ubwo nicyo dutangiriramo, ariko tugasenga dushima, tugasenga twihana, tugasenga dusaba. Ubwo ni nk'uko bakubwira bati iri barabara ugiye kunyuramo rigizwe n'umucanga, amabuye, laterite na godoro. Yego, na godoro nyine ituma biba umukara bikanafatana. Na twebwe rero isengesho niryo
nicyo cyubatswemo ibyo byose. Amen. Mwami Yesu turagushimiye, ni wowe watwigishije gushima, utwigisha kwihana, utwigisha no gusaba. Ukwizeye bimubera uko. Amen.